saa cia Vilingi wa Mauvoo. Sililekite saa muonza kamundili masama abilika ya umiloni wa sua na ni masama ilu makukwata Vilingi wa Mauvoo tumanye kila cha kiteka muthenyani wa umundi ilembetani itu ya ukamba na kaunti ni ingi kivathukanyo ni wakatatu wa matuku kenda mwini wa thanthatu mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imwe ni tawairastas kithuku wa nzomoto ende na kunena ni ya kuisila mitandao ni itu ya mikumu kanilie valandheni wa Facebook ni Motongoi TV, theni wa Twitter @Motongoi TV ke @rastas kithuku na inde theni wa YouTube itu ni Motongoi TV official namba yotumani mukuveni ile itatu kenda imwe itano twambie Mauvoo maitu. Mithenya mivuthu itina wa mwene kivila wa chama cha UDA Johnson Muthama kuwetaniwe wa mutetheisye Mutongoi wa Wiper Kalonzo wa Musyoka kutwika munini wa president mwaka ni wa ngili ili na muonza yundongoi cia chama cha Wiper ni cia yumiliana kuleana na ndeto isu. Mujumbe wa kitui cha kati Makali Molu ni wase Muthama enena unondo wa chama cha UDA kusindwa ndeni wa nyuvani munini wa kivila cha useneta kauntini ya Masako vala kivila kiu cha sindiwe ni ula wa mukamu wandu Agnes Kavindu Muthama aungamite na chama cha Wiper. Muthama ananeni ndeto isu kwi wa chumwa ndeni wa kilungu cha uteti cha ikumbi ya siasa va Mutongoi TV. Mwandikitu wa Mauvoo kuma kauntini ya Ilovi Benjamin Mwaka na ilivoti. Hivyo vya kiuteti kwenye siasa sele mbeta ukamba ni viende kuikimia. Ndongoi sia chama cha Wiper yu ni sievadholana na unenu wala wa iseneta wa kaunti ya Masako Johnson Muthama ula kwe wa chuma mvitu unavutheisi otongoi wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka tamonenu wa mbaye okamba. Tamwea athaba yani bobenya mwile iwona akamba aibe ndukaiya ngalila ya akamba. Kavindani kaonenanya na Mutongoi TV kilunguni choteti cha ikumbi ya siasa. Muthama nunendie hayumbe maukamba maileseniki mavitu kithisie BBI omesene sa kaunti ya Kitui inea wakili mbunge cheu ona kimwe. Kuna na muyumbe wa kitui cha kati Dr. Makali Molu BBI yeta mausio maingita kuongeleka kwa mpesa sia county ilovia sia kitui kwamba atakufikia mbe wa shilingi bilioni 205 kuisianiwa na kile mbunge chao kila cha ile kwata milioni ya naimwe sisioka viona kinandu cha MCA na zama imwana ya kuthinikia madhinama amuika kitui niyo size ila county ila kwa unene nene kwe Masako dinene wa constituency na ibo Kalonzo umete na ibo ngilo umete hai kitu mikine kirova kutuma nile MBB aliko ya kitu ndina kwata constituency na munula with ebinza muthembozu utharunone kiye kuthane mutundu muno na kwa none ndiye skulu mali ebinda azabete kutuka ngolea bilioni 15 nondo a milioni ya naimwe ule bilioni 205 nondo a milioni ya naimwe another ndo high school with ya nombakale kileko cha kwina maokuli kuyanana na Dr. Makali Molu ni kana mausungio monyuvani munini wa seneta kuya kaunti ya Masako ni wana nyomuyano kana chama chamo kamba ni Wiper vala yuenda Muthama asio kithia ingi Wiper na yivadhulana aivu itena vata mono itena wola wai muka wake watene mwandu Agnes Kavindu kusinda useneta wa Masako kwa utalo munene wakula na chama cha Wiper. Nitulika na president we mwene a issue statement akasia Raila, Kalonzo, Mudavadi, Wetangula, Gilu, Gideon Moi na Mutua enda kila tuita kwa kizungu amicably kura yesi ya Masako sigwa niwe undu yukunwa bigenda maikazi for ever first time maybe ndayambe president ku issue statement then wa by election nizu ya Masako na kwa kitumi kiu andu hao ndema kwa damatete sikuya kura you know see ogobe anokorena ya kitari makwazi mego na be ugo wa ground siasa zia Masako nino nizebala mukamba we na kintu kama nende ya mukamba ni mukamba ti mundu akelele lakini mundu muhimu no bikaza kwa kitana agwa mbu kwa nji lakini ba 11 netabania 11 ya Masako kaunti ya Kavindu inatabanizie mukambe chamani kiba nuna lazima kwaze mego mana ndina magwite mbu yetu ego mana kimalale sita hisabu Masako ende 11 kadilata ibo wendo mbio kweli wivo kula ziko ndo mbangula ngili ya naimo na mundu kwa agula ngili 18 kaunti nzima ndio anakwazia
andu atonu mathele akama andu atonu mathele mamandhangi mokenga na ikitu kwa cha UDA tu kwa bena Germany na mutongo inungi hii chama ila UDA ndio mwa chama ila Wiper level yake ndio hizo ndio level ila yake kukonya ngwatanio nzau ya One Kenya Alliance muthama no nawetikana mwana wa mukamba ngwatanio ni sukethwa umwe wa munini wa minister munene na yuke wa uo ni wa vyewetheka ni muyumbe wa kitui chakati Dr. Makale Molu ula wenda mbaya mukamba evuthisi uke wa usuvio ni Messi Kalonzo Ndai the presidential candidate ila mindo ila kokasi kusauwa ya usumbika Kenya devo anayumwa wa unewa deputy prime minister the more experience than any of the people you have mentioned wa chema matukala watu ka minister and experience ndazamba yo wa chema matukala watu ka vice president and ndazamba ni mboleos wa chekivi akamba wanakuwa wingi tu hapo numbers tu ina sio akamba kuko ngwana ngwana mbeo kutumia azina kwanza hii Kalonzo ndo koso deputy detele tu katika competition na katwa sindu ingi mbinge muthamanu neviti kana myana ya minister nini ya CAS ila inanenganiwe masaku na yale ya kuvika kaunti ne cia Makwete na Kitui thina muvango wa kumuvindi vya kiuteti na vala yukwena na muyumbe wa Kitui chakati miomo ni mivingwe vyu kwa muthama undumwe na atongwe alangi alama athamie Wiper kwa ngenda yo masio kithingi cha amani na kukwatana na kunenda na wasia umwe tandongoi cia ukamba Pazi wakapozo ma CS bozo abine ta CS pazi wakapozo kala ta CS na pazi wakapozo madhuki atwa wa Arusha zindu hizo ndisi kitu Makueni bateke ndukike na Kitui bateke ndukike kuwe dhano vya kisilia kiki kwa nundu wake ai no betete mazabu nda Makwete nda Makwete tozo tunaba luguliwa boy wandi nizanga atabisi atongo make kula sia ndiye ba kilo jone kama lakini kulanga mukulia ila wa ndiye ku report unu mazako kwikiwa kwa kula sia ndiye ndo ya ndo zipo kilo yo kuleta kubanga dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava musinwa Ilovi Nyenito Benjamin Mwaka tuitiana na livoti yesu ya maundu ma uteti tuone livoti ingi valambo ya si mwanya sia kuvoya mwi wa ulakwa kavina kamwe wa imo yumbe wa Kibwezi mututia Kalembe Wandile nisi atwai wa kanisani wa Katoliki wa St. Veronica kuyasi wa Kimau kauntini ya Masaku andu mamusi ni mavikiana kumweta Kalembe ta mutongoi unayumetie na unaivata na ngwatanio mututia akathi kwa kwake mbuinzao Kibwezi ya uthuloni wa Sua kauntini ya Makueni wa katano ukitewa matuku 11 mwi wa thanthatu mwaka uwa 2021 valandongo inene ikuikwatiwa kuvika mathikoni asu evo President Uhuru Kenyatta. On Thursday, tutakuwa na mass at Holy Family Basilica, Nairobi, saa 4. Burial date ni 11th mwezi wa 6 2021, ile Friday, hii Friday nakuja. Na tutakuwa kule nyumbani kwa kijiji, mahali kunaitwa Mbuinzau, Mombasa Road. Kwake ni ukipita Makindu naenda soko nyingine inaitwa Kindwani, then after Kindwani unafika ile soko kubwa kidogo inaitwa Mbuinzau. Kuna mlima pale mkubwa, uko na satellite hapo, ndio ataenda kupumzishwa.
na pale misa takatifu itaanza kitu saa 4 asubuhi. Unajua watu watakuwa wengi kulingana vile tumeona, kwa sababu kuna marafiki wengi all over, as one of us said. Kuna marafiki wengi, kwa hivyo tunataka misa ianze. Ikianza ndio wataongea, na pia kuna possibility ya head of state kuwa pale. Naindi mwe wa mototia kalembe wende na kuthiumwa kwa Mauvoo mathikwasu ni wa katano na waketha wima kwata imwe kwa imwe vaka memeni kaku ka Mutongo TV ngwatanio ya mukamba tutiane na isu na tuikwata livoti ingi valaka vindaka Minister Muvyani wa Kinandu Ukuru Yatani ukwikwatiwa kunengane budget ya mwaka wa 2022 na imwembe wa mbunge nene kwi uni mawoni kivathukanio no maende na kumwa enende ma kaunti ya Masaku ni mavikie na kuelesea wendekethio wo valame kwenda budget isu ithinike mathina ma mwenende takutheesya mathoa ma sindu cia kutumia. Daniel Mongela nilivota witu. Budget ya nthi ya Kenya ndi kwatiwa kusomwa kwi muthani wao ni enende kuma isione sikivuthukanio ni mekwelesekana mena ukwati munene kana sindu ila itumeawa ni mwene nthi muno ni ithewa mathoa maelesekana na vinia muno kumana na mathoa ma sindu kwitha maende na kwambata. Na wikwati wakwa ndita mukuo budget ni laze muthani wao ni nundu budget na more than 3 trillion ye manja kana kwito witha we muiyo munene witha we muiyo muito anoko manja ka uo kazo ni mukuo lakini ti kwate kuongelwa koti nundu budget ikwate kana imbeza no tulikile nguzu ni kwito kena nomba na trillion almost ile sia koti kwa manja trillion yo mona almost 600 million sima nguzu ni sito kwa uo kwaje ni kana ni toma kuomeanga mbeange nundu wa budget ye muthani wao kwa budget isomwa ni kwatia agenda for news iwa na sana kisomo nundu ni mutumia wina ciana ci college na wina ciana ci school na itubinyikite muno na especially binda ya corona pia kwa usilikali na MPs na aongozi yonthe matusiaizi withie ni nengane mbesa katika kisomo na hospitali na maundu alangi makoneti mwene nthi nundu maundu meitheo muno nundu wa corona kana COVID-19. Makastoma mbite kwanga nundu wa kisasa kicha corona ko matuthesha withira no sawa no tuskumange na mbasukaje mba mesele mba mitu onacio mathesio kabeyo kiasi withira no twaskumanga to bado wengi enendea nimekwelesekana kumaila uwa wa corona wavikie vanthi ya Kenya methe ituma kwatite ukuna muno na silikali ndisoma budget ni elite kulikila kati na kuisya maundu asu meuthini ya enenthi nundu ona biasala sio siende na uthuka bina na maisha mabandie yulu muno kou mukatuthesio maundu amwe twikwika Kenya no yitu ta mathoa ma sindu skathea na kingi kuona thina wa wia jwakali sector ondu tugekalania ayo mtu sovie na sindo sithe yani kenda economy ya Kenya yukile nyingi sana mambo ya kibiashara na chakula zimekuwa juu, lakini naomba serikali apunguze bei. Wakipunguza hata sisi kama wananchi tutafurahia, hata tena president wetu vile budget itaendelea. Naweza sema kwa kazi nyingi zimeharibika sababu hakuna pesa, watoto wanaenda shule, saa zingine hata manyumba wengi wao bado wako na arrears ya kulipa. Wengi enenthi nimekwelesekana mwenenthi wa ukwati munini na enenthi ala mena ukwati wa katikati methi wa nevinda yumu ethi wa sindu ni siendea na kwambata nundu aingi maende na kwesila vinda yumu kumana na wambatu wa mathoa ma mauta mathoa ma sindu kivathukanio ila itumeawa biasalani. Ni kwa sani sela wia watu twikie kampuni ni cia bingwa na andu ni maasya mawia na twikwache kana budget inu ni kutwiwia ate asasa ithie mwene nthi ula wa nthi pyu nundu uchumi ni muthuku na sindu cia ambata twendea na ubinyikika na twithiwa tuteba seo.
itina wasindu kwambata biasala itwe withitwe maundu maende na nundu wana customer mbinge iyo bikia mathoa masindu ale ume we olomuno ta mutu we olomuno ona common mwananchi ndaketa budget ya ninisia le mili sisi le nundu asisi majority melai 200 per day na isi mbesa nini to kolia silikale sisi muno yi budget ino ndi kwatiwa bichombe wa kikalo cha mbunge enenthi kivathukanio kuma kaunti ya Masaku na lama kuna utandithia vaso kwa ya mitumba nimekwelesya kana wikwati wo ni sindu ithewe nundu sindu cia matua mwiye withia wi kwa mwenenthi kuma va kaunti ya Masaku Mutongoi TV sitwa kwa ni Daniel Mwongela Datika 16 ithonokete tina wa saa muonza cia muthenya na indi livoti esu yake Daniel Mwongela kuma kauntini ya Masaku yulu wa budget ni kwamba utotwa uthiomoni wa mbendeni wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa muonza twende na kunena kwisila ili 395 na indi kwisila Mutongoi TV Facebook na Mutongoi TV KE na @Erastus Kithugu esu ni Twitter ndukathivasa nizokete tena Mauvoo mbeange Ukedia na nauga uchandini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kilewete wa ninye Veronica Siobua na mutai weitu olani the Reverend Grace Kalama kindu kingi wese ukakule witu witwa nikaenda ngoma sie nundu ewe kibeti tukienda ansa na mutumia suwenda anza ngokosea na nicho kumituiba ende tu tabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikendo wane usije kitumi chaku nikiva Ndaswa nikia na kwimba ikia biti nani kuuwe wakaluka seo malume kuongela dina mwini Nionete maundu na nienda na vile nienda kwa Asia aume naka mombi tukivathukani ninga na thina waka ni kwatwangwa ni kwigwa kwita wakwigwa akani kwigwa na ume ni kuona nito ni ile akani thina woni kwigwa utawaija mundu mukaba yono Wati ndata museisia mwenda wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni pete muthenya waku wa kwaila na wa kuendesa nyi muthenya wako wi musiovyo na yu ni na ukethiana na uthote kilungu ni kicha uyene uya pala tusia sema uya meki wathukani toka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela ndu ndebe sienu nenge te aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwatambia za tumano tuitumia neta mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanye nandu pe susu wako ithaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosie loni na kwesa kwikwana yundese loni na andu yikalanye na monesa magakusoisia nduka nini tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha uyene uya wina kwa Steven Mwamava Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence.
Ninauthocha twende na Mauvoo. Mwaitu umwe wa ukuu wa miaka 45 kwa isietwa Katheke Mulwa kuma kisioni cha Mange na Kitui cha katika untini ya Kitui na ula wikala na mamutha ma mwanya nusengeti aingi itina wa kwithiwa athukuma uya wa kuseu vya redio saa na kutuma iyatu otondo mwandiki tu wa Mauvoo Onesmus Chalo ukutwelesya ni kana Katheke ethia wana mathina ma moko na mao. Katheke Mulwa na ulane mwaitu ino kwa miaka 45 na withewa na mamutha monzu we ethitwe utedio kwa ekalima kwa mokasa Mange na Kitui cha kati vala ethitwe evundi wokwa ivinda yasa matumia yatu kuma services sa na radio. Katheke aina na Mutongo TV ni waweta kwithwa atena si na mundu wa vakuvi wa kumunenga otethio niguo kwa atumiswe ambesya uya uwa uvundi na vala umantha choe chake cha muthena kumana na uo. Nita wa Katheke wa Mulwa huduma ziado ninye nebundisye na agili yakwa na njaa isukulu nethionilye muzimana na nazieka nende na kutuma uyo wakwa siatu netethi na netethi ni mbesa na tuiva market center kwa mukasa nundu wa niaba ya madam itu living with disability na niyo madam withitwe overaged na ndeo tetha sua wananchi no mamuthetha chikisioni na no tukula sia either national government county government ola mundu uguzwa kana mundu ondo ndo uguzwa ukesa kwitha no 24 vika katika kumwaki ya kumunenga akili ya kwandi banzi uya wake na utethio longe utethio katamundu. Katheke na kalibu myake na wakaba kwa mangoni na ninonie no sio ni muboke nundu itumi nigethe ondo mwe ninonie la wokie bayu ninonie ngai na kitumi kiseo na namwitikilili wili tanye nini motetha seta mundu nundu ebinda ingi mbua ni yuwa na me Yesu ninya na iloli cha numba igi no wibya ona thina tanza nini mwete aliu na nitwisa de ayo mwe na nini motetha sema otethio maingi mono niki ni mundu mukati mundu ume atio mwizi akano methe wana mathina tano na nini musuve aila wi maundoni make mathugu na nyina mwozi eta mwana wakwa na nitungia ngai muvea nundu matambia ma ngai menda kapola imatambia ala ngona mende ngai ende no pingwa myana ya Katheke na ngia ngai ni muvea nundu boya zia kwa muno ni boya kwa ndu Katheke withene watetheka nigethe ilu wile no baka withe mathina ta mundu na ndiisi ngai etha ni itumisi yake nitungia ngai muvea nigetha mumbe ilu aina kitumi chake no ndu mwe Katheke ni thianizi iloleketwe pano alikazwa bako ndwani aba yandu ala meba ngai ethwe ni itumisi yake ilotona kwanisya mundu ni wake nigethithi ni tona Katheke ilu ini ngai ni siombete Katheke ta mundu. Yuni waweta thina munene ulokomana na woni miendele yake ethite enyama muno nundu ndena kivila chandia kana wheelchair cha kumutethese kuvika wiyani kana kwinuka ila wavinga wiya wake na yi ekulia ndongo ina ndu mango nzeo mamutethese na kivila chandia kana wheelchair na vandu vasio va kuthukumia nikenda eyukilia kimikalile. Ngeripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Mange na ila Kitui cha kati nita Onesmus Chalo. Tuo Kitui kana mo waki wo ni wende kwikumbila musi wa mwingi kwa ilungu ya siumwa itatu yu muvia wa kunyai cha kiwu kisioni kiwu kimwasko weyaseve na dhina wa mwaki wa stima wa kukuna kiwu na kambuni wa kunyai cha stima wa KPLC ni wende na kuthinikia. Mwandiki tu wa Mauvoo Lina Musangi na inge wa kwa uliku. Ekalima musiwa mwingi kauntini ya Kitui ni mamenda tongo ikulikila kati na kumatethania na muo waki ula wevu ili tekisio kiko evinda ya wiki 3. Ekali ani masekana musiwa mwingi withitwe na mathina mengi makiwu na ni masekana yu ni mola simika kuandamana ni kana kiwu kioneke. Ithina ula weba ba mwingi byu ni mathina makiwu na yu ije twenda twetewe kiwu na wetha kwa twekwetewe kiwu maandamana no mpaka rutwa. Ben Mwendwa na ula ni mwikali wa mwingi ni wasekana ekali mengi ni mavithukia wani ngendile kavinda kala methe yao maendete kutoa mitungi ya kiwu katangini. Nundu mazangi tukilo duku tukito kwata laini. Oni bedizito vambi inge jomite byo bano
ndiani no ibano ndwakweza kwithia mbingi bani tulangiro moko mbingi mpaka chikabuka chwa kuno tuko chokito kwata laini uko mana bano tuku mangendle ukwatwa ubalukwa ugwa nondu wethwa ugire kuno utabajibu kana ukwata laini yu ithie twekulia mumbunge witu muliongini kaluke azingatie kindu kia muthemba utu na wethia tu mwingi kwikalika maundu ma BBI ona maiza kwendeea ithie tutambite ukwata kibu ama kukuna kura ithie nitwalea na kindu kiu ni mubea kibu bakiamina kuithie ona twekiona au twekiene tokuna chumuinya tamwi wonthe kumanija andu azumaitu kwatia ithie ba mwingi alafu nitwe ba kibu na twita wa kibu na bandu mautebite mutungi ona umwe indi ithie batwakitie otsenga ibetiziro kuosionthe vyu ibetiziro kuochokela utuku chokite kuona kwara laini chokomana na andu ala mathuku mangendile chobukwa achokwaro ja vinya nake Penina Kavangi onena na kameme kaka mabisa ka mutongoi ni wasekana andu mengi matinda atutangi ni tutu akiwu momanza ikiwu na maesa ukikwata kumandiona mwanya ndithi uthukuma nundwa no kila utuku nendete katangini ngobetie laini ni kwarigiu na gotukonda ndakwaragiu kwitha na uya wakwa ndino uthukuma neta kana mundu no mina ati mwili utathamba ba mwingi nundu itwe kulia mumbunge witu atuchungulikie kwitha twakwaragiu nundu anala mena chana nini methina muno mundu ena kana kanini ndobwangwa ndothambia kana yu twithina munene muno vyu kutwe mukula cia mumbunge witu atumanthi ondu utonyo twika ikenda twize kwitha twakwaragiu na twakwaragiu tukatunga muvea. Ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingia katika untini ya Kitui ni Lina Musangi. We na niguo thina ucio ni waingiva ciumwaile mundu tathamba nondu wa mwo wa kiwu mwingi atongoi na indi thini kia andu acio mwingi mena thina itina wa Minister Muviani wa Kisomo Professor George Magoha kumya mwamulo kwa alimu anene maskuluni onthe maikithie asi ala mena utonyi ni maiva ndivisi ya masomo kana fees. Minister uyu ni wathingilila uneni wake na kwasya no nginya maive fees wonthe wa tamu wa katatu. Magoha anena umunthe musini wa Ilovi vala wavikia na kwasya ala matena utonyi wa kuiva ndivisi ya masomo ni maile kutwaisya unenanya na alimu anene yulu wa ila makuiva fees also. So those who can afford to pay must pay. They have to pay. All this politics, you forget about it. And I said you pay the fee balances. Any teacher who is doing an additional levy, treat that as a criminal act. If you find a child sent home for an additional levy, that's now between the teacher and the law. Boarding schools, which are 25% of all schools in the country, they also benefit from free secondary education. So the 22,500 is paid for every child. All that the child pays for is for the food and maintenance of the boarding houses. Can you imagine a situation where the few who are paying for other people's children who can afford? The government can cushion those few who are very poor, and don't say how will a teacher know whether the parent has been sacked. That person does not deserve to be a teacher. Na muthiani kana muthenyani wa umuthi ni tukumbanise rivoti yemwanya iulu wa uimi wa Ivulania kuya Kibwezi kauntini ya Makueni vala mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge withiwe avikia kunenanya na aimi ala maima Ivulania esu vala mamweleise kana mena utanu itina wa serikali ya kaunti ya Makueni kumakia kiwanda cha kuthia Ivulania muno nzo ndengu ovamwe na nthoko. Tukwate ili rivoti kwa ulikuna kini Kilungu Chambe thini wa rivoti yemwanya uimi wikitumi. Kumana na kwitha icio cia ukambani na muno kamba wa Makueni
sithio na mavina makuvi mambua emisioni ine makulego mavanda memea na ila ikuwa evinda nini kusia na itenda mbua mbingi kitumi niki aimi isioni ine mosiene mandengu ndoko na nzu taimwenzi ya kukwata chauya na kukilia ukwati wo nzika yosia aimi asia kukilia ukwati kwisila kwa kuvanda memea ini na kwati wamba uni serikali ya kaunti ya Makueni mwaka Movitu itina kwambiswa kwa kithi cha ndengu na ivulanya ingi sievo ndoko nzu na mboso nzika yositu sia kukithi ndeto ii situtoye kilomita ili kuma sokono wa Makindu na hotewa valafala manene ya kuma musiwa Mombasa kuthi lovi vala kithike kikwakwa kithike na kila kiende kuminukilio cha kilito vandu vasio kana ki strategically placed nundu maliu alaki uthia tandengu ndoko na nzu sikanesa kisioni keu ndengu kukitu va Makindu nundu nithikanesa nikwithia mbua ya va Makindu tuvikia nini na ndengu yenda mbuela nini nzu ithe aikanesa isioni kicha Makindu na Makueni nundu wakwithia muthanga waku ni umia ciasua ritha wi musio kwa ngetha ya nzu nikikanesa nundu wa ratozie imbua itegemea na mbua nundu ndoko yenda mbua o kiasi na ndengu o kiasi kumana na kwa kithiki aimema leo ana mekwasa nime utetheka muno nundu bloka na ile imavinia muno kuthowane kwa ngetha ya maliu ani sio vetangwa serikali imao ya maliu kwa mathoa makwaila kitumeniki metho matona kuthinikia mavata mo makila muthena niki ututethia nundu serikali yavanga tho ikavanga tho omwe na mino ketha ndengu yakwa ngamitwavu ndiketela wani bloka vanzi yani na vijavuvu ngetha nisi mbesa ni ngukwata sionthe ciani na naikwata ciumbene ngetha ni no weso wa tikwiva skulu na ndieka tumavata tula tungi tunini ndona kwikata o twa nomba nungila yuna kwata weza kwithia no ngwenda utatumwe na kula kutatisemba cia ba mazito ama manyo mama Kindu na mutambo huni ngona ni wakiwe bakubi na mazito wa yukweza kwithia mutambo no ututhoe kwa bei oyulu kulingana na isto kithiki kikatutethea cia ketha kina ungami mwailu ii ni neto cia an kanini kingo ula ni muvandi munene wa mumea wa nzu na ulokwasya kana kithiki ni kio matethia ta emi manzu nundu ni meukwata soko wangitha yo na vala mathoa mekwitha memakwaila ndama ila twavanda masia o india tuina market nzio bloka ni siukaanda situ ya nai mimea yitu o india ni twathingi twakwata saa wo ukithiki kinaitwe ni Makueni county iketha kina ungami musio no tukitani nundu tutwangetha yitu yonde vuvu ya nzu ama sio walangi kagusikana na kithichu wonde wivo aemi aane mateta kana ni mesilama umeke fathakonyo maiso twika ni mumengetha yo mundani na kumetwa sokoni maamuna alame okule serikali ya kaunti ya Makueni emakunikala na imatethesia kukitana namo nikana kwikithia mawasioni makwatikana kwa wingi na kwikithia kana umo na ukwatikani wa maliu ndo natilika kithini ki maumu amwe ni vamwe na kwithia mathoa mambe usia memea metha mekathite vinda ya mbuani ni makuleketha ni vatoneka serikali ya kaunti ya Makueni manenge mbeuni kana molangi kile makuvanda na kuketha memea mbeu ila tukuwata yitu yo wakundukani tutewa hata kilo kimwe maneli na itu twatuoketha buloka sioka no itu kilo 50 kana 70 wisa kwithia itu ekothea pandu va kwambata twekothea ivatoneka serikali witu wa Makueni ukatwiwia ate ithia andu mava Makueni ukamba tu boost kwa mwaka umwe katudenga ndawa ya mana na mbeu ya mana tukavanda witha yatukilia nundu nosa ndawa manana nosa mbeu manana naima ningukwata ngetha nundu ndwava ekithini kia kivacha ngavana na mbesa nganengwa ciumbene mitutu ni umu ungi na ula aimi ama vetea ni makule serikali na ula ukunie tambia yeye nene ya kumakia kithi utonde kumanenga ndawa cia kukitana na Mauvoo ama memea nikanangetha yo ithe ya kwaila kukwatwa nulo ula munamo wa kumbi ya wina tu mududu na withi awe yenda ndawa na yuni weze kutita kwendawa ya ndoko serikali kadha ni yenda ndawa ezu ukaza kwithi ayuda dinde atu za apply ama bandanya ndoko na ukaza kwithi ani cieke kaneza
Kila ni patone ka serikali ikatumambia ndawa tuketha ni tutono kuna nzositu ona pamunda kutumambia minsi cia kuvanda na mbeu sietwe tene windi ani utuvanda tene mbuete namba kuwa nitutethe kamuna ona ouyovo ni mumya wito kula ku serikali ya kaunti ya Makueni yekitia kana aemi na alama katwa maleumo kithini ki maina nsele zonde visio na kana nimekuota ndivisio kwa ivinda ila ile ni kana mathino che mafatamo makila mothena majaribu kuweza bebu ndo arrangement nzio aimi alama kweti za muzio maivike kwa mituki ndi batona yo ivulanya isi afika kithini ki kana ona siata na nimevango myo serikali ya kaunti ya Makueni yekete nekana kuikithia umo na ukwatikani wa ivulanya ndo natilika kithini ki twithiane na minister wa kaunti ya Makueni kilungu kila kiatie atusongie makulyo na itwele ya njambe yange. Kennedy Mulinge, Mutongo TV, kaunti ya Makueni. Kwatiania nake Kennedy Mulinge nthini wa Mauvoo maitu kioni cha umunthe saa 1:30 cia utuku na saa 3:30 cia utuku nthini wa kilungu cha keli cha uimi wi kitumi vau nivona vika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 7 na ndisi cia mautumani menyu o atatu me oka onoetie Mutongo TV enda utwisawa ni nguma mwilo na indi ungiaka cia Mutongo TV athiriva yukite nesa Mauvoo makelemu nesa ni Kalokinzangi wa Kanani Buchari na indi wa muthia ni Mutongo ipatwe ngaleko cia kawa sukari cia Mauvoo mokite nesa na ndisi ngaleko ya Facebook ni soma utumani umwe wake Mondoi Kivoitu Junior Kilauni ase Mauvoo ku kesola muthethe ni mokite nesa ena makai make Mondoi Kasinga na Mbuva na inde na kwani Erastus Kithuku wa Nzomona vona bikamuthia kwatiania nake DJ Biado wa kwitwa musindeni wa kilungu kimwanya cha cha vyangwatilo katika mbuthu ciukite musonge wathi muthemba wa mbenga twithiana uni mwendoni wa saa 1:30 cia utuku nthini wa Vilingi wa Mauvoo kwa oyu ni kwendea lunch ya kwaila tiwanesa.